Koe kitea he tohu o te ngangara kōwhiori i ngā wai parapara o te hapori o whakaahurangi i te rohe o Taranaki. Nā kua ara ke ngā iwi o Ngāti Ruanui me ngā ruahine ki te kōkiri i te pūerotanga o te kanoara i roto i te wairua ko huki huki. Me te aha, kei te tautoko hia rātou e te kāwanatanga. Aneira a Regan Paranihi. Kua unuhia tōna pōtai tōranga pū, mō tētahi pōtai kaiwero kano ārai ki te whakaora i tōna iwi. It's actually about creating a space where they can come and go on their whenua by people that they've seen on multiple other kaupapa with them. He whakatena ingata tauranga o ngai Māori ki tōna rohe u kaipo, te mahi. Popped up outside schools, popped up outside up at Marae where some of our whānau were meeting, where the bros were having wānanga on main roads, and it's turned it around. So we've gone from 38% when we started to now 71%. Kei te mātou tonu mātou ki tērā auatanga ahu ko ka raru e te ewa ki era taumaha, taumata, engari kei te whai mātou i te huarai i te kamo te tō tātou iwi. Kua whakatūngia e te iwi o ngā ruahine i tētahi āhuru ki te taone iti o Manaia. Kia tiaki a tātou wakapapa. E mōhio ana ngā hunga o kone ko wai mā kei roto i nei whare. Mā kona ka tīmata i te kōrero, ko te hia whakamutunga kia whakawhiwhia ki te kano ārai mate. I tae mai te minita hauora tuarua ki te tautoko i ngā mahi e mahia ana ki te hiki i ngata tauranga mo te iwi Māori ki te rohe nei. Me kau e pōhehe kei tāmaki anake tēnei mate uruta kahore, kei runga i te mahau o te whare o Taranaki. This is a really big kaupapa. This is like equal to the kaupapa when we fight for our whenua or our moana or our reo, our tonga. And so this needed to be fronted by those who are on the front line with our communities. E aro ana ngā iwi o Taranaki whānui ki ngā rautaki e āhei ai rātou te whakapakariake i te āhua o te hauora me te oranga i roto i te rohe. Regan Paranihi, Te Karere.